ibyo benshi banze kumvisha amatwi yabo babibonye n'amaso yabo. Ntabwo abantu bari bazi yuko akazi k'ubudije gashobora kuba ari akazi katunga umuntu akabibamo, noneho baza gutungurwa nuko baje kubona none ko ari gukorwa n'umwana w'umukobwa cyangwa se umuntu w'igitsina gore, kandi akabikora neza, akabiperforminga neza, kakamwubakira izina, kakamuha amafaranga, kakamuteza imbere mu buryo bwose bushoboka. Ibyo nibyo byabaye rero kuri industry ya entertainment cyangwa suite ya music mu Rwanda, ubwo benshi bajyaga kubona bakabona witwa DJ Makeda araje, nyuma yaho hakagenda hazamo abitwa ba Antapendo n'abandi bagiye baziraho kugeza amagingo ayangaya, ubwo aba nabo bashobora kugenda hariya bakiromarika bakita ba king. Urutonde rw'aba DJs bageze kuri 5 b'igitsina gore ngiye kukugezaho rwakozwe n'umwe mu ba DJ, nawe ndaza kubikubwira ninde warukoze, ndaza kumukubwira nyuma. Niko yabyumvaga. Gusa Protein TV natwe dufite ibyo tuzagutegurira according to the numbers, reka ngubwire ngo welcome nanone, nge ndi Hero Willis, tubana hano muri Protein Countdown, ibiganiro bikugeraho umunsi ku munsi, nanjye mba mabaye 5 kuri 5 kugira ngo dukomeze kubana, have a good vibe. Kora subscribe rero we utwumvishe bwa mbere cyangwa se tubonye bwa mbere, ikaze nanone. Ntabwo nizimba mu magambo, reka manuke ku mwanya wa 5 turasanga witwa DJ Crash. Iyo mvuze izina DJ Crash, bantu mukunda icyo bita good energy cyangwa se good vibes, muhita mwumva icyo nshatse kuvuga. Crash, DJ Crash ni umwe mu ba DJ baba mama cyangwa b'abakobwa, kuko ni umukobwa still. Mu mpamvu nayo mvuze aba mama nuko nyine ari igitsina gore. Ni umwe mu ba DJ b'abakobwa beza hano mu Rwanda rw'imyidagaduro mu Rwanda, abikora neza ku kigero cyo hejuru, to the top. Abikora neza kugeza nubwo na bagenzi be bashobora kumunoma bakavuga ati uyu nguyu injire mwangaha. Impamvu nakubwiye ngo akora mu buryo bwa good energy cyangwa se match energy, akora mu buryo bwa match vibes, ni ukubera yuko uzamusanga ari kudija ahantu habereye vibe bimwe bya dance. Ni umwe mu ba DJ bakurura igitsina gabo, kubera yuko kenshi n'ubundi akora ahantu navuga ko nka 95 haba hitabiriye abagabo, ku ma stade, ibibuga by'imipira, mu tubari, aho hose n'ahantu hagendwa n'iki na bagabo inshuro nyinshi cyane. Uyu kandi DJ Crash ngira ngo muramuzi ko no mu bitaramo hirya no hino mugenda mumubona, bano mukunda kurya show bita DJ Crash, n'ubwiza bwe bwose bukerereza abagabo benshi cyane bamukunda bamureba. Ku mwanya wa 4 turasanga witwa DJ Fabiola. DJ Fabiola benshi mwamumenye ubwo yadijaga mu bitangazamakuru bya RBA, cyane cyane kuri Magic FM mu kiganiro cyabitwa ba Robert Makena. Uyu DJ Fabiola yakunze gutanga vibes no kuri Radio Rwanda, ndetse rwose yanditse izina nanone ubwo mwamubonaga mu ndirimbo yitwa Ubushyuhe, yitwa DJ Pius ari kumwe na Bruce Melody. Indirimbo yaje gukundwa ku kigero cyo hejuru, mu DJ dijamo yitwa DJ Fabiola. Ikindi hari ukuntu muri Magic FM buri abagira kuntu buri mwaka mu mpera zawo bafite ukuntu basohoka bakajya hirya no hino mu buce butandukanye bw'igihugu, especially mu mujyi wa Kigali. Mu DJ rero bakunze kugendana n'uwo bita DJ Fabiola. Ibyo byose byatumye abantu bamumenya ndetse bimwemerera kuza kuri uyu mwanya nk'uko byakozwe na mugenzi we w'umu DJ Akazi. Reka twambuke tugere kuri number 2. Bamwita DJ Sonia.
uyu nawe mwamumenye hehe? Mwamumenye mu bitangazamakuru bya RBA, ariko DJ Sonia cyane cyane mwamumenye adija kuri televiziyo y'u Rwanda, mumenya adija mu bitaramo byo kurangiza umwaka, mumenya adija mu tubari dutandukanye no hirya no hino mu bitangazamakuru bya RBA nko kuri radio y'u Rwanda. Ni umwe mu ba DJ beza mwagiye mumubona kandi mu bitaramo biri big byabere muri za BK Arena. DJ Sonia muri Stade Amahoro aho hose mwagiye mumubona, mwagiye muhamukundira the chocolate girl. Ni umukobwa usa neza cyane, usa uburyo bwa chocolate, benshi baramukunda my dear, ko afite imiterere abantu benshi cyane bakunda. Uje no kureba mu ba DJ bafite uko bateye, ushobora no gusanga ari number 1 ubita DJ Sonia. Rero akaba ari umwe mu ba DJ beza, nanjye ubwanjye rwose urutonde rwanjye ataburaho, kubera yuko she is a beautiful girl, she is a DJ. Ewan, ibintu byose bikora neza kabisa, ku buryo uhita wumva yuko tachiye yagezemo. Nibyo byose byo kuba yaragiye yurira amastage makuru ku bitangazamakuru by'igihugu nka RBA, kuri RTV bro. Ni ibintu byose bimwemerera kuza kuri uyu mwanya. Reka tumugeti shout out kuri uwo bita DJ Sonia ku mwanya wa kabiri. Rero ntago ninda nazamutse ubu ngubu ndenda kugera kuri number 1, bamwita DJ Ila. DJ Ila, umwe mu ba DJ beza cyane. Uyu wavukiye mu gihugu cy'u Burundi ndetse rwose ni umurundikazi, akaza mu gihugu cy'u Rwanda. Bivugwa yuko yinjijwe mu DJ witwa DJ Bisoso, n'ubundi wahoza DJ ku binyamakuru bya RBA especially kuri RTV. Muri Friday Fight mwaramumenye, mumukunda muri Deja, mari kumwe n'abitwa Banita Pendo Style, abitwa ba Gitego, abitwa ba Christella n'abandi batandukanye. Mukunda DJ Bisoso. Rero niyo ngo wabazani witwa DJ Ira, bivugwa yuko ari mubyara wiwe rwose. Witwa DJ Ira rero wabaye mu Rwanda agakora akazi keza ko kudija ku bitangazamakuru bya RTV hajya u Rwanda. Kandi DJ Ira mukongera kumumenya mu bitaramo bigiye bitandukanye hirya no hino, bimwe bikomeye byitabiriwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Byatumye rero mumukunda ku kigero cyo hejuru, nta nushidikanya ku buhanga bwe. Nanjye urutonde rwanjye witwa DJ Ira ntago ashobora kururaho, kuko she is the best DJ we have in Rwanda. She is one of the best. Numwe muri bo yitwa DJ Ira, akora ibikorwa byiza, good vibes, good energy. Ewana, ubona yuko kabisa aba abikora ari ibintu biri ku mutima wiwe mwimbere mu ndani kabisa. Namanutse ndakwibutsa ku mwanya wa 5 twasanze witwa DJ Crash, ku mwanya wa 4 twasanga witwa DJ Fabiola, ku mwanya wa 3 twasanga witwa DJ Sonia, ndetse ku mwanya wa 2 twasanga witwa DJ Ira. Who is number 1? Number 1 ninde? Nakubwiye ngo Afrochain countdown ni buri gihe nizo zigiye kugeraho. Every day you receive notification. Niba warakoze icyitwa subscribe, every day uzajya wakira icyitwa notification. Don't worry, we are here for you. Hey, for number 1 akabari niwe wakoze urutonde. Of course arakubwira ati ntago nabura kwishyira ku mwanya wa mbere. Niba ari njye wakoze urutonde maze njye nkireho undi muntu, njye maze ndi hehe? Yitwa DJ Freaks. Uyu bamwita the official DJ wa The Ben. Mu DJ wa The Ben bivugwa ko bahujwe n'uwitwa Alex Muyoboke. Uyu bita DJ Freaks uherutse kuvuga ko rwose ngo adakunda papa we. Mu kiganiro 1-on-1 kuri Narababwiye TV, n'umunyamakuru Tycoon Ndahiro witwa DJ Freaks avuga yuko rwose ngo yaba atabikunda rwose, adakunda papa we.
niwe wabyivugiye, ndetse mu bihe byinshi bigiye bitandukanye byagiye bihwihwiswa yuko ngo hari abavuze barimo ba DJ Brian yuko ngo yabatanga umupuri kugira ngo bamuhereze akazi, ariko byakorwaga n'umuntu w'umuheta wiwe wamusabye collaboration akayimwima, wakataga ibiganiro akagenda bumvishamo utuntu dukase, akabeshya yuko ari DJ Brian wabivuze, ariko nabyo yavuze, ahubwo niba bagari kubivuga anabisansibiliza, ariko maginganga bikaba byaramaze gukemuka, bikavugwa yuko rwose umupuri nawo atanga, nubwo benshi muri bo babishinzwa yuko kugira ngo ahabwe akazi babanza kuryamana na ba boss babo bagiye kubaha akazi, ariko witwa DJ Flix yabishyizeho umucyo rwose, ndetse na DJ Brian ararengana, ntabyo yamuvugiye. Reka nkubwire ngo ni ibintu bya hatari. Witwa DJ Flix amaze kumenyerwa nk'umwe mu ba DJ bakomeye, kubera yuko niba uri DJ wa Tiger B nta n'ikindi gutegerejeho, kubera ko udigira umuhanzi mukuru bro, one of the best, one of two, ni umwe muri babiri bro, witwa The Ben, ni umwe mu bahanzi babiri dufite mu Rwanda. Sumbaze who is number one, ariko hari uwitwa Bruce akaba n'uwitwa Ben. Sumbaze ngo who is number one nawe ndi bukubwire, ariko rwose reka nkubwire ngo uyu mugabo The Ben kuri DJ we wakonfirimye ko uri imbere y'abandi bose. Yes, witwa DJ Flix amaze kwambuka agera za Dubai bro, ajyanye na Tiger B. Yabigaragaza urwego kabisa cyuko amaze kugafata, bamwita DJ Flix kuri number one. Bidakweho yuko Afro10 TV ifite kugutegurira urutonde rw'aba DJs baba mama kandi ruraza vuba. We nujye kuri Gedero Wilson, bisanzwe dutoye tubana hano kandi 5/5. Reka ndakubwire ni ukomeze ubane nanjye mu biganiro byose, nanjye singutenguha. Astra Vista.